kumpor Jure, ovako stariji mladić, ni se ženi, a sad već, znaš, su sidi okolo njega, ma kumpore Jure, ma godišćo su već, no dokale bi se oženit. A susedi moje, kad jo tu ne znam, nisam nikad sa ženskima imao posla, jo ne znam kako ću to s njima razgovora, kako ću... Ma mi ćemo to sve dogovori se tamo, jel na, govori, lipo, signorina, donićemo je vode, ona će puj za voz. A kad ćete vi tako, dobro je, govori, jel? I pristoje on, i sad su se ne oženili. Ma sad, on spiva u kamaru, ona u drugu, i tako mjeseci pašuju. Ma žena se razbolila, a pitaju ga susedi, a kumpore Jure, a sa jel žene? Sa jel žene, ništo je bolesna i on ne znam sa njuje. A kad je tako, voju puj po likora, ba ja će, duša likor, vize to je, vidi da ni ništa. Ma sad, govori, na njemu se žali, govori već, govori 2-3 mjeseca ovako, kako sam se odola, ma on ništa ne badozom. A tu je, sad ću joj njega pozvat, govori, počeo je njemu spjegat. Zove u njega na bondu, kumpore Jure, vi to kote tako i tako, tu i tu sredec. Govori, nisam on to znol, govori, nisam to znol, a sad, kako je njemu liko reka da se tu se ni po noći, on je 2 seko, da sunce ide dole, da se zaškuri. Ma kad se je zaškurilo, sad on to batario, ma nemilo batario, svu noć. Ujutro žena ozdravila, a pitaju ga susedi, a kumpore Jure, a sa jel žene? Sa je, hvala Bogu, dobro, ozdravila je. Ma da sam jo znao, da se od ove medicine uzdravio, ne bi bila nikanja krepala.